Pemirsa Bali sanipinaka tetujon genah pariwisata ngarepin pialang sejroning pemargin ekonomi ring tengahing pandemi COVID-19. Sakewanten ring sektor sanesiosan kantun sida tek-tek sekadi pertanian miwah kerajinan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Bali Nyonya Putri Swastini Koster Matutang tatkala pandemi menjantan pariwisata Bali nenten sida memargi becik. Bali kantun madue para perajin sanes sayuakti sidang limbakang tur nincapang perekonomian Bali. Parindikan puniki kacih nayang tatkala pariwisata Bali ngarepin pikobat kejantenang para perajin puniki sanes sidang limbakang perekonomian Bali. Puniki taler nenten sida lempas saking kasumekenan samian angge kesarengin para pelaku UMKM miwah perajin sanerajak mau usaha ngelimbak ring masan pandemi. Ya diasdun virus corona kantun wenten para perajin sida metangi tur ngicenin kontribusi majeng perekonomian Bali. Dane taler mapi teket para perajin keaptiang sida ngasilang hasil karya sanemadue kualitas miwah adiluhung santukan punike pina ke kerajinan Bali. Krama taler kaaptiang sida matumbasan ring para perajin Bali. Ya diastun mal akidik nanging melarapan matumbasan ring para perajin krama nenten wantah wantu perekonomian Bali nanging sepisanan ngelestariang hasil kerajinan Bali. Krama Bali taler kaelingang antuk sinarengan maut saha nambakin panglalah COVID-19 saha nangiang miwah ngelimbakang perekonomian Bali. Tios punika dan talar mepengabdi majeng para perajin sida nganggen platform digital untuk pemasaran produk miwah transaksi. Napi malih transaksi nganggen metode digital pinih aman ring masan pandemi puniki. Metode konvensional sida rajek laksanayang nanging mangde kesarengin untuk metode digital. Widya Stuti